Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Ngimting yaw pra na West Bangkel handrai ngiting yaw pra khasi adangin yikon ya ki election MDC House Nem Arhajar Arpesau la ong Chief Executive Member CEM ka Khasi Hill Autonomous District Council ba penya sing sim halot ke jing bekre ya ki election MDC House Nem Arhajar Arpesau walaupun pau ba keseng NPP kababat ya ke bor sencar hasil karjala bat hake HADC kan omting ya keseng Voice of People Party namar udai upra na West Bangkol handrai kating tang yaw pra khasi ulai itu bah ke election MLA barang sudep keseng NPP kamtip ya kita keseng kiba pentelot ha port election handrai mentah ha election MDC kala de pekre ru habakali ka election MDC House Nem Arhajar Arpesau kanyai bet na shikman uba panyai sing sim ulong ba kat kum kidak kisin layoi ba kanyai bet shikman namar hadu mentah ke sarkar India kamse melawan ra po parlimen ban pen kelabiang ya ke 6 Judel habakali biang kum no pis ngeu ba nong ilam barim jongpi nadu keseng HSPDP ulai alam ya keseng WPP mentah uba panyai ulong ba setang ki balai kendu banyak trailang ba uba aden basau yamoj kis ngeu tu handrai mau ula dep itrailang bat u hagi por pemenchwa ula dep tiblun habakali biang ka e gejengmut bau ong pra na West Bangkol ya ke WPP panban na kaliang ba penyaj ulong un sebatai benia hak awai kesngi kumban chupan kan mau uba penyaj sing sim uba job ya ke election siteng samoy na maru kneng konstituensi na kaseng NPP ula syak pelim no hau kertong ka Voice of People Party uba Havingstone Kharpran hakane ke election MLA ke barang syudem